Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course hoy namuhla takhe la GP the Caterpillar Man of War. Lo hi nga ta hi khe hi n'wi linka vhele vhele na Benny Mayengani the president and also Sungo Mr Post, and then from them hi ka hi khe hi tlhela vhele vhele ka timhaka ta Cool B lo hi nga ta hi khe hi n'wi linka na Gagashi. Yo, last time loko hi lwala hi Man of War loko a ndla live vhele vhele ku ti 4 ta May, so a yi ve yimela a yi nga ha ri ku vulavuleni henhla, a hi nga ha ri ku covereni and stuff like that. However, kasi ngihlala of course ra ti 29 ta May fike hi vona Man of War yi fika yi ta hi a live video leyi of course hi nga ta hi khe hi cheka hi twa ku yi ri timhaka yi tingani lani ya se yi ri timhaka yi tingani Man of War a hi pfuleni hi twa ku yi ri yini la ya wendla yini skheto wendla yini skheto Benny Mayengani ya wendla yini skheto leswaku la ku wisisa Mr Post skheto o ti hlanyela a nga na hit handle ka beef, a nga na hit handle ka beef mani umchavi skheto straight umbyela skheto loko a la beef uma ka Mr Post la khata beef ta yi kuma ya n'wi ringana beef. Mr Post a dini ti beef ni tshama ni kha ni swi vulavula dini ti beef ku va na hit ka album. Okay. So skheto xe ku rhangisa gomu ntsena na lexi a nga ta xofara ka Gaza rhangisa gomu na fame ntsena skheto ni n'wi lava laha a tala ka mehe la sivela Mr Post lo ala ti beef a dali Mr Post ti hume khale ka munhu yaloyo ya ngo landzelela Mr Post ti out Mr Post se ncini Benny wo langu attention unnecessary lata ku tshama kha ku twa all the time lata ku tshama mi kha mi landzelela all the time xin'wana mi fanekele mi tsutsumela wa hlanyi ncini yaloyo hi loko n'wi twani Man of War stroke obviously tanihi sweswi twaka se is defending Mr Post and a swi hundza ku va kha defender Mr Post because se like ivi a swi declare ku se I fan ya hosi ngo Mr Post ku hi side ra yona, but of course obviously Man of War ku hava ku a nga bifiwa hi Benny Mayengani ku obviously Benny Mayengani a nga va a ti chiche ngo xiyimo loko ze a bifa Man of War ku ya hi tilevele vhele ku ani loko se ti kha ti bifana swi kha swi famba hi tilevele to karhi wona mhaka leswi hence mi kuma ku Man of War a nga yi tshama hlamula hi timhaka ta tilevele I khale kha bifa but a nga yi tshama hlamula hi timhaka ta sweswo ma wena mhaka leyiwa haha ku twa Man of War timhaka yi tinga chame ati la beef yin'wana tindlela swin'wanyana na wona nkarhi wo huwa kumbe ni n'wi wisisa a ku na lexi a nga ta phula crowd hi xona handle ku va a tlhogonyeta Mr Post a ti busy yena Mr Post se van'we hi mi tsutsumisa leswi swi khetwa swi haxaku la mi swi tsutsumisa mi swi xera ndhawu hinkwayo I ncini skheto I ncini Benny yini ka xexo a ti wisa ku yini ka xexo yini I unique yini ti tele ti artist back ti hit club Benny kule ngopfu ti ba ti hit waya club Benny wa ngo ba hit ya beef swa hi ntseni beef lo va ta ku na hit beef tsutsumisa swilo swa mfalo wa nonsense Mr Post a dile ka yena a dini ti beef ku va na hit album so Benny like
vula kahle kahle loko lo mina ngisabheni kahle hlamona yini kahle mara swi lo yini menofo swi lo yini menofo a ri karhi yo akiwa phela a karhi yo akiwa ku va a fika kwala nga fika kona yo ti aka yo ti builda kusukela kho khale ti a nga tiba ku vhele le career yi na a peak swi obvious sweswo swi obvious sweswo so kwala nga za fika level le henhla ko kwala of course yi nga agiwa ku hi rini la ri henhla ngopfu a na ku nghena ka le debate swona swi nga endla ku a za fika la nga fika kona lero to the level yo sweswiwa loko ve khe hi cheka hi yena a kha a hi represent as Gaza no vula ku outside Gaza ka nkarhi wa sweswiwa ka music wa hina wa Xitsonga hi yena a va kha a hi represent in overall hence loko va hi kha hi cheka na tigigi tetiya va kha ti ndliwa handle va kha hi representa swinene and stuff like that i timhaka ta sweswo hi swo sweswo obvious sweswo ku na vanhu vo tala va baku tiyini to tlula yona it's music swa jika swa kha swi jika swilo but reputation very illegacy ya legacy yona va ku yi ri important ku endle yini ku va i fika la so ku yena sweswi ya level yi va yi ri kona le henhla because of what he did and stuff like that yeah mona ilo mona mfana ncini mfalo asheni la kusha positive lesha shivala kusha positive shaku shingabenefitisa we individuals kahle kahle not individuals ngaba la place tra sha music ngala kubeni incini lesha ashikhotaka shivala ku hlobo le kumkumba ya kwangwandla lesha bata ku menzo we can benefit from it when we entertain a film when we entertain a nonsense ujeleni batala ka mina wengwenya asitwa ku wa bifa vanhu le ku bifeni ka van'wana le ja khata pele ngwenya awu tifali noma nga tindlela swin'wanyana ka mani wona nkarhi nga upfuna ku pfula noma umfana ngelungu yami yangudyela futhi ngumsherela yo video Man of War ri dodi nsila munhu xexo kwangwana ra kwangwana a endli swa yena swi Mr Post na hi miyerisini nyana ya huma nyana ka yena bloody nonsense njeni xexo mara menofo in his defense swi kahle swilo loko khile na analyze swilo va fe ku va na a period la Ben Mayengani a miyerini a nga ri ku bifeni na makula mbenya I remember loko a bifa a nga ri ku bifeni so since yena a lava ku bifa wa sa fika stopiwa phela hi yona a very very big argument ya leyi fike hi langutisa le ku wa fika va a stopiwa you see and then vona loko ku ri Ben Mayengani o hetela a ve personal i ta langutiwa hi tihlo rin'wana hi Gaza ka beef ku ri ke ni yena a heza hi vona a va personal lero in a way yo a fika a bifa nsati wa Mr Post or ba Mr Post maswona sweswo va fambe line yeleya ntwilo a ngeza a fika la so ni xo i ya langutiwa hi rin'wana tihlo and swi ni vuyisa ka argument yin'wana ka tshama ni yi vula yo swilo kahle kahle inani i Mr Post hi ya a fika a bifako Ben Mayengani fika nga beef ni tshame ni hi endla argument yale a ni ri Tavern Mall ne I remember that vlog ni tshame ni mention this remark ku swi saseka loko swi ri hala ntsena so guys give me a game I understand swa vava Mr Post fans swi vuri na la stiva kha ku hawa ni teka ti-chance mara swi swa manifesta ku himpela mhaka leyi va yi kha yi vava loko kha ku se mi kuma ku a miyerini laha ku kha ku bifa Ben Mayengani but the thing i game swa vava mara opposition leyin'we ya defense ta Ben Mayengani va yi kha yi tsaka hi swona I understand swa vava but a ri hedzi ko game la beni ncini yini xexo n'wi yini ncini xexo n'wi khizamela leswi a mi kombaka swona ka ti-social media ncini I doesn't have anything to deliver or to offer handle ka mazolonga ni division ya Gaza so va ku fana na hina vanhu va ku fana valava va teka hi va veka ka khona ya vona so leswi ni ku teka ni ku veka khona ya wena beni nonsense ya mo ncini xexo Hey, you got to grab it. Menofo. I menofo. I mean, I'm just like I mean.
than ku va mi kha sweswi mi kha mi kwatela Benny Mayengani a va ma byela Mr Boss a nga miyela ku va a miyela swi ku Benny Mayengani ta yini beef yi le ku teni a swilo swi nga ta siveriwa sweswo yi ye ku teni ende swo bohi tlhe yi trenda as usual leswi leswaku swona so a redzi hina hi to hi kha hi hleka hina kumbe swi hi nga ta hi kha hi xi endla hina emntwini vhiki hi vuya ka khulubi hi n'wi lekaka na Gagash vhevhe mi swonini a hi zange hi kuma resolution ya straight ku la ntiyiso Gagash lo hinta ku mali a nga ha yi lava and stuff like that so mina no fika ni hlamala vhevhe ka sonto kosi ra 29 ta May a fika posta this post la nga vekela gigi ya Gagash hi switoko yi nga ku trendeni ya 31 ta May ku nga na birthday celebration so hi fika hi vona fika tsala ku good luck Greater Gagash municipality kumbe u nga ni twela vusiwana minhlova ri phela guys ti-post ta mixaka loti ti va ti ri na level yo karhi ya ku xavelela leswo a ni tivi nga swo vula xinjhani swi it's an indirect xaveleling sort of ma yi twisanyana a ku a ni to ta sweswi ma swi vona ku na level yo karhi nyana so yo menda the relationship in some way nyana a swi fambi kahle u ta kota ku rivala swimalani leswiya leswi update of course yi nga fika yi endlisa sweswo swi ni hlamarisinyana loko se ku ni teka yini manjheni na se ku ni teka yini manjheni na swi tikomba se ku ri na ku xavela ku karhi hambileswi na n'wina mi nga mi swoni vhele Gagash na yisa lan'wini mara loko ni yi langutela ku Gagash a lan'wini hi mali ya nga za a ri ku yi laveni but khulubi swi tikomba yena hi sayiti ra yena a ri ku zameni ku maybe the relationship yi nga kota ku lunghisiwa i level yo karhi yo xavelela lero swi nge hi hlamarisi loko ho tlhe hi va vona kambe ku vhele swi normal hi n'wi vona khulubesi a tlherini ka performa 17 va nga tlhela va swi lunghisa swi normal loko u xavela kahle ka Gagash loko swi vonisaka swona sweswo because last time a swi tikomba a nga ri ku swi laveni no xavela but this time a swi twa ku approach ya yena yi na ku xavela ko karhi lero swi nga hetela swi lunghini so a redzi leswo guys loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe